Ibihe byiza abakunzi ba Iwacu TV, wowe wakanze subscribe nawe utari wakanda subscribe kiyo kandi subscribe, ndagira ngo noneho amakuru nonzanye ni amakuru nikuriye ahantu kure, ni amakuru numvanye abantu rega mu hashize igihe kitari gito Niyori, ndagira ngo nawe ano makuru mu bantu agiye kumfasha kuyakora, ngiye kubagezaho ano makuru. Nitwa Iradukunda Jay kandi sinjye nyine ndi kumwe n'umuvandimwe yabetangira abibwira cyangwa kumuvuga kandi ahari simivuze kuko nzamuvumba. Niyo ritangira wibwira abanyarwanda. Niyori ni nk'ibisanzwe, ariko nagira mbabwire yuko hano tubazaniye amakuru atari ivumbi, ni amakuru ya nyayo, ni amakuru tuvuga tuhagazeho, ni amakuru twagiye tugacukura tukinjira tukareba impande n'impande, twigereye kuri teri. Uyu mugabo muri kubona hano kuri sikini zanyu uriho akantu kameze nk'akazeru, twigeze kumuvugaho, murabizi ni meya wa Nyanza. Uyu mugabo yakoze amahano menshi cyane bijyana noneho ntashaka gucika. Uyu mugabo ahubwo yaracitse. Uyu mugabo rero nyuma yuko aje gufatwa ndetse bikagaragara yuko ashobora kuba yanako, bikagaragara yuko uyu mugabo yasambanaga n'uno mugore urimo kubona kuri sikirini yawe Niyori, yasambanaga n'uno mugore urimo kubona kuri sikirini yawe. Bikaba bivugwa yuko uyu meya wa Nyanza nkaho ibyo yakoraga bidahagije, nyuma yuko uyu meya wa Nyanza kugira ngo aze gutamazwa yuko uno mugabo ashobora kuba aryamana n'uno mugore w'ikizungerezi, uno mugore ufite abana batatu, n'uyu meya nawe ufite abana batatu, ndetse ari uno mugore ari n'uno meya w'akarere ka Nyanza, bacaga abagabo n'abagore babo inyuma. Urumva ako kantu ariko bacaga abagabo n'abagore babo inyuma. Nuko rero nyuma yuko bagize gutya bagafatwa, uyu meya yagize gutya ajya mu buhungiro, ariko muri kwa guhunga ahantu ikibazo kiri, uyu meya wa Nyanza yahungiye aho bita arajya aho bita za Kibungo, ubwo ni mu burasirazuba. Abazi ntara mudufashe muri comment, ariko ndakeka ni mu burasirazuba. Yaravuye mu majyepfo ajya mu burasirazuba. Burya meya ashobora kuba n'umugore yaramuryohereje, ariko nyuma yuko uyu mugore agiye meya akajya mu burasirazuba, uyu mugore nawe yafashe imodoka ya private taxi ndetse private bisi, aba yamusanga mu mujyi wa Kibungo aho yari yaragiye. Ndetse uyu mugore umugabo aza kwikora iperereza, abasa nk'umukurikirana kugira ngo arebe uyu mugore wari uturutse mu rugo isaha y'isa 11 akajya muri gare ya Nyanza hasanzwe hategerwa imodoka, agafata imodoka yerekeza i Kibungo. Yafashe imodoka imugeza mu mujyi wa Kigali nk'uko umugabo we yakomeje abyivugira Niyori. Muri kwa kumugeza i Kigali akomezanya nayo, afata indi modoka ya private bus ya private taxi hano kwa Gandarari muri Nyabugogo, imukomezanya i Kibungo. Ndayamukono umfashe ujye wikiriza ibintu yababaje, na wa mugabo nawe akomeza muneka. Niko rero kubona uyu meya wa Nyanza yari yaragiye yaritimbye, yaragiye yariyije. Uyu mugore nawe yasa nk'usanga kumusanga mu buhungiro, nuko ngo yamusanze mu buhungiro kugira ngo babashe kuba rwose bakomeza bakabana, bakikora ibyo bakoraga, bakabana ndetse bakomeza bagakora ayo mahano. Ndetse uyu mugore yemeye kuva mu rugo rwiwe bakajya kubana. Nuko uyu mugabo w'uyu mugore amaze kubona yuko uyu mugore yongeye guhura n'uyu meya wa Nyanza, nibwo uno mugabo yahitaga afata umwanzuro agahamagara inzego z'umutekano arizo RIB zikaza zikabafata. Uyu meya w'akarere ka Nyanza ubu arafunze.